Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri uwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri uwo mu masaha ya nimugoroba, igitondo cy'umugisha, kuri uwo mu masaha yo ku gicamunsi, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 24 z'ukwa kane, 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripukwa. Ni imirwano ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi rwose, ubona ko ibintu byamaze guhindura isura neza neza. Benshi baravuga bati M23 igiye guca impaka ku mupaka wa Uvira, abandi bakavuga bati rwose ntibitinze igihugu cy'u Burundi kiraza kuba kiri mu byago bikomeye cyane. Leta itabara n'ubundi maze igihe cyataka iraza kuba ikigiramo mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ngira ngo tugiye kuba twinjira mu makuru menshi agiye atandukanye, uraza kumenya byinshi by'amakuru rwose akomeje kugenda atugeraho mu buryo navuga ko budasanzwe. Gatanu kuri kagenzi kako ni amakuru rero navuga yuko arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba tugezwaho. Mbere na mbere rero murabizi muri ano masaha y'igitondo, nubwo ibintu byamaze gukomera ntabwo turi buhite tubyinjiramo. Turaza gutangira dusuhuza abantu badukurikira by'umwihariko bari mu gihugu cy'u Burundi, baba bari muri Korine Mujejuru, baba bari muri Korine ya Munanira, baba bari muri Korine ya Kinazi, baba bari muri Korine ya Tongo, baba bari muri makorine agiye atandukanye by'umwihariko hariya mu gihugu cy'u Burundi. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Baba bari mu bice bigiye bitandukanye rwose tubahaye ikaze. Baba bari Cibitoke, Bujumbura mu gihugu cy'u Rwanda, baba bahari babibereye by'umwihariko Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, baba bahari gatanu kuri kagenzi kako, baba bari mu bice bigiye bitandukanye mu buryo navuga ko budasanzwe. Tubahaye ikaze by'umwihariko hano kuri Duniani Kote TV, United Kingdom, Amerika, Aziya, baba bariyo, baba bari Canada, baba bari Ubelgiji ndetse n'Ubufaransa, ngira ngo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hose kuri gatanu kuri kagenzi kako. Birumvikana rero ngira ngo munyemerere rwose twinjiye mu cyitso amakuru agezweho by'umwihariko muri ano masaha y'igitondo akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko duhere ku bitero biremereye cyane byaraye bigabwe ahitwa Bujumbura, ariko Imana ikaza gukinga akaboko. Ni umujyi wa Bujumbura maze iminsi mbabwira ko uri mu kaga gakomeye cyane. Muri iri joro ryakeye ku isaha y'isaa 7 igera kuri 20 gutyo, nibwo rwose abarwanyi by'umwihariko batari batangira kurasa bafatiwe hano i Bujumbura rwose neza neza mu mujyi usa nk'usatira ikibuga cy'indege. Abarwanyi amakuru dufite rwose bakaba bageraga kuri 16. ngira ngo ibi ni bimwe mu byo tugiye kuba twinjiramo, tukagenda tubwira abantu ko situation ihagaze, kuko ni amakuru rwose aba agomba kugenda abagezwaho. Ngira ngo uraza kumenya impamvu, imva n'imvano, ndetse umenye n'ikintu kiri gutuma ibyo byose biba hano mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo abo bafashwe kugeza magingo hari n'aho berekejwe, by'umwihariko turi bubabwire mu kanya gato. Turaza kugaruka hano mu Bujumbura nanone turebere hamwe ikijyanye n'umujyi kabisa amaze gushya ubwoba. By'umwihariko uyu mujyi rero ukaba uri mu mpungenge zikomeye cyane yuko isaha n'isaha ushobora kwatakwa n'abagizi ba nabi, ndetse ibi bikozwe n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ngira ngo ibi biri kuba hagati ya Gitega na Bujumbura. Turaza kuba tubyinjiramo turi ku muzo tubiva imuzi n'imuzingo. Maze iminsi mbabwira nti uwitwa Evariste Ndayishimiye ashobora kwicwa. Ngira ngo amakuru arimo atugeraho nayo rwose yamaze kuba agaragaza ko uyu mugabo ari mu kaga gakomeye cyane. Nabyo tugiye kuba twikomozo tubiva imuzi n'imuzingo. Uraza kumenya byinshi by'uyu mugabo ndetse n'ama operation agiye atandukanye bakomeje kugenda bamukorera. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga gatanu kuri gatanu. By'umwihariko muraza no kunyemera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka hitwa za Kirundo. Ni Kirundo yongeye kubadirisha abasirikare bari bahari bakohereza abandi. Ese ni kubera iki bamaze iminsi bohereje 3,000? Ese ni ukubera iki ibi byose biri kuba? Ngira ngo byose tugiye kuba tubirebera hamwe. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tuba updating. Turaza kugaruka ku witwa Bunyoni wamaze kuba rwose
aryamira amajanja avuga yuko isa n'isa General Neva ukomeje kumutoteza amugira nabi nawe ashobora kugirirwa inabi akicwa mu buryo atazi. Byose turaza kuba tubikomozaho gatanu kuri Kagenzi Cup. Utari wakora subscribe rero hano kuri Duniani Kote TV, nakubwira nti akora subscribe kugira ngo ibintu rwose nyamuneka tuze kugenda tubyinjiranamo mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Ngira ngo reka duhite twinjira mu cyitwa imiripuko, by'umwihariko turinjira ariko duhereye ku nkuru idasanzwe n'ubundi natangiriyeho, by'umwihariko irimo ituruka Bujumbura. Ni Bujumbura kugeza amagingo ikomeje kugenda igaragaza byinshi. Ni Bujumbura kugeza amagingo ikomeje kugenda igaragaza ibibazo navuga ko ari byinshi n'ubu ndacyasubiramo, kuko nk'ubu amakuru ndimo ndakira nuko ku isaha y'isaa saba n'iminota igera kuri 20 abagera kuri 16 bafashwe. Aba 16 hari harimo 8 bambaye inifomo ijya gusa nk'iya polisi, ndetse abandi 8 bari bambaye inifomo n'ubundi isanzwe y'abaturage, bari bambaye nk'abasivili. Ni ukuvuga ngo rero abangaba amakuru twamaze kwakira, nubwo igihugu cy'u Burundi ibintu kigikomeje kubigira ubwiru, nuko ngo ari bamwe mu bantu by'umwihariko ngo bari baje ngo kuneka, ngo kuko ngo nta mbunda bari bafite uretse ngo 3 muri bo ngo nibo basanganye imbunda, nabwo ngo ziho silencer, ngo izi mbunda zikaba zari mu bwoko bwa pistol. Ariko ngo aba bandi bagera mu 8 bari bambaye uniform ijya gusa nk'iya polisi, nabo rwose ngo bari bafite ibikoresho bishobora kwifashishwa mu kwica mu gihe umuntu yaba ageze gute akwatatse. Ariko ngo n'ubundi ngo bitewe n'uburyo ngo bari bameze ndetse n'uburyo bari bafite gahunda, ngo bigaragara yuko ngo ari abantu n'ubundi uko byagenda kose ngo bari bafite ibikoresho hafi bishobora kwifashishwa. Bari bafite ibikoresho hafi bishobora kwifashishwa, ndetse amakuru namaze kwakira nuko ibyo bikoresho bari bafite rwose byari bimwe mu bikoresho by'umwihariko ngo byagombaga kuba byakifashishwa rwose n'icyitwa n'abagizi ba nabi ariko mu buryo bwo kwica batarashe. Ni ukuvuga ngo rero ibindi ngo bari babifite, ariko ngo bisa nkaho ibyo bikoresho ngo batari babifite aho hafi, ahubwo ngo bari babifite kure. By'umwihariko ngo byari bimwe mu bikoresho bishobora kuza kubafasha n'ubundi kuba bakora ibitendo. Byari bimwe mu bikoresho rwose ngo bishobora kubafasha n'ubundi kuba bakora ibitendo. Ubwo rero rwose ngira ngo abo bamaze gufatwa ndetse banatabwa mu mvuto, ubu barimo barakurikiranwa n'iperereza mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bamenye ese ni Red Tabara nk'uko yabivuze, ese ni abaturage b'i Burundi n'ubundi nk'uko bakomeje kugenda bagaragaza yuko batishimiye ubutegetsi buriho bw'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Mbega baracyakomeje kugenda bakora byinshi kugira ngo baze kumenya ese abantu bafashe ni bantu ki, bimeze bite, kuko baravuga yuko abanyapolitike bagiye batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi, binashoboka kuba rwose nyamuneka barimo barakora buri kimwe cyose kugira ngo uwitwa General Neva anave ku butegetsi n'abaturage babone ko igihugu cy'u Burundi rwose kitakiyobowe n'umuntu. Ngira ngo nta makuru ndimo ngenda rwose nikurira mu baturage hirya no hino. Andi makuru atari ivumbi akomeje kugenda atugeraho, ni amakuru arimo aturuka mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bya hano, ni ibice bigiye bitandukanye bya hano za Bujumbura. Nanone n'ubundi tugaruka gato kuri abanyapolitike. Ni abanyapolitike ubona ko n'ubundi bagomeje kugenda bagaragaza ko ubutegetsi buriho ari nta kigenda, ndetse bakavuga ko bibaye byiza uwitwa General Neva ashobora kuvaho hakajyaho abandi bategetsi bashoboye gucunga umutekano w'abaturage
ndetse no guha abaturage ibyo bashaka. Nk'ubu munyemerere mbabwire yuko nk'uwitwa Jenerali Bunyoni amaze igihe kirekire acungishwa ijisho byaba mu magereza agiye atandukanye yagiye afungirwamo hano mu gihugu cy'u Burundi, atotezwa nyuma y'uko rwose ngo ashinjwa ibyaha byinshi byo kugerageza kudeta mu gihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye. Uyu mugabo rwose benshi baravuga bati ibyo akora nibyo, abandi bakavuga bati ibyo akora si byo. Ngira ngo buri umwe agenda yivugira ibye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ariko njye amakuru namaze kwakira ni uko usibye kuba ari Jenerali Bunyoni unagendwaho cyane ndetse ufite n'imbaraga zishobora kuba zakuraho ubutegetsi bw'u Burundi, hari n'abandi banyapolitike batangiye gukurikiranwa. Abanyapolitike rero batangiye gukurikiranwa nabo ntabwo boroheye witwa Evariste Ndayishimiye. Niyo mpamvu izi saga zose mpamya ntashidikanya ko zikomeje kubaho, nabo ntabwo bamworoheye kuko ni abanyapolitike by'umwihariko nabo bakubita agatoki kandi bavuga bati ejo cyangwa ejo bundi twakora akantu. Birumvikana yuko rero situwasiyo ari hatari, ariko kandi rwose nyamuneka ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera muri rusange. Tuve kuri no nkuru ngira ngo twigarukire, ariko hari umuvandimwe wigeze kunyoreza n'amakuru arambwira ati uwitwa Agathon Rwasa n'umwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko ngo bajengereje bikomeye ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Ngo niwe muntu wa mbere umaze iminsi ugaragaza ko imyanya cyangwa se icyo bita ibibanza by'ishyano mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi biri kugenda byigarurwa na CNDD-FDD, agaragaza ko ibintu atari byo. Igihugu cy'u Burundi cyagakwiye gutuza kikagabana ubutegetsi. Ariko abanyapolitike kuba barimo baragaragaza yuko ibyo witwa Evariste Ndayishimiye ari gukora atari byo, ndetse bakanagaragaza yuko n'abandi banyapolitike b'indani muri CNDD-FDD batabyishimiye, ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane nyamuneka. Ni ukuvuga ngo ahangaha rwose nyamuneka ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose nyamuneka binavugwa, kuko amakuru rwose arimo agenda ngeraho ni menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi, yemeza ko igihugu cy'u Burundi kiri mu mazi abira. Ngira ngo iyi nkuru reka tunayiveho duhita twikomereza tugaruke gato ahitwa Kirundo habaye kubadirisha abasirikare bari bahari, haza koherezwa abandi basirikare. Ariko amakuru namaze kwakira uku kubadirisha abasirikare nta yindi mpamvu nuko ari ukugira ngo umutekano w'igihugu cy'u Burundi ukomeze ubeho kandi wizerwa, kuko hari ubwoba bwinshi bwo kuba isaha ku isaha hashobora kuba ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero rwose uku kubadisha abasirikare ukomeje kugenda kubaho, amakuru namaze kwakira rwose nyamuneka nuko ari ukugira ngo by'umwihariko igihugu cy'u Burundi kigire, nuko ari ukugira ngo igihugu cy'u Burundi rwose nyamuneka kigire ngo umutekano mu buryo bumeze neza, kuko byaba abarinzi byaba mbega nta kwizera kurimo kurabaho.
nta kwizera kurimo kurabaho. Ni nayo mpamvu rwose ibi byose bikomeje kugenda bikorwa, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu ibi byose birimo biragenda bikorwa, ni bwa buryo nyine bwo kuvuga ngo abacunze umutekano ntitubizeye, dushobora kubarekeraho igihe kinini hakabaho ubugambanyi. Ibi byose nibyo birimo biratera ibi. Tunagenda tunagana ku musozo rero, tugaruke gato ku mupaka wa Uvira. Ni umupaka Uvira, umupaka w'Uburundi n'igihugu cya leta RDC. Ni umupaka kugeza magingo gikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Abarundi bari kugenda bahunga bafite ubwoba ati isaha n'isaha dushobora guhura n'akaga. Bafite ubwoba ati birashoboka yuko umwanzi isaha ku isaha dushobora kwirota uruva tugezeho. Ibi rero ni bimwe mu bintu birimo biragenda bikanga abaturage b'Abarundi batuye kuri uno mupaka, kuko iyo babonye inkoho z'imbunda nini zimanuka zerekera za Uvira, bagiramo ubwoba bakavuga ati mu gihe ibi bice bizaba byabaye ibya M23, ese bizagenda bite? M23 zatwihanganira? Birumvikana baba bafite ikibazo gikomeye cyane, bavuga bati birashoboka rwose kuba mu gihe M23 izaba igeze hano kazaba kabaye. Ubu rero rwose bitewe bigendanye n'ibikoresho byinshi bimaze iminsi byerekeza mu mujyi wa Uvira ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, birumvikana ubwoba burahari muri rusange. Ni Moses wanyu nk'ibisanzwe rero, aho gatanu kuri kagenzi kako hano kuri Duniani Kote TV. Turi kumwe, tugumye tubashimire, tubabwire kandi murakoze cyane.